Jaumat Neymar haga jangan pai jongu saka klub barim jongu. Te parlok ngapnya supaya bisa isin saka neka channel ke jonga. Asyong ya page akan neka video ngakar padrit ya pi bapin singopa. Ban subscribe ini ke channel. Bat kumcu share ban like ya ke video ke jongi akan neka channel. Tunggu sengap bat page ya akan neka video ngakar pad ya pi punya page haduk kabakut jong akan neka video. Neymar man haga neka sengi Friday kebal dep ulasan ke kontrak ke bahan riu benai pat kene ke klub barim jongu ha Brasil lelap ong ha MLS kene ke klub ke ba usdang panelek kai ban mi perthai dai ha kene ke klub lawan ong kum ke klub ke ba welek naduk badang kena kata dai ke Santos FC te hadin jong kene ke klub ulalai penyesok bat kene ke klub Barcelona bat kene ke klub Al Hilal kabau Neymar ulah dep jon hagi nek snam baldep kemut mataladap Qatar snam tamba Neymar ulah jengai sya kene ke klub kene ke Santos bat Neymar ulah terang man poi sya kene ke klub dimenta yalekai biang bat kene ke klub how ne osnem arjar afsan te Neymar hagi jangan pai jong sya kene ke klub udap da kata jingcau umat habagi fans jong kene ke klub ki bat ki prom ya te Neymar dala klaim da jau umat bau yo bau poi sya kene ke klub ke bau naduk badang kena tel ong susu bahakan nega jing wan jong Neymar sya kene ke klub kibriu kibapet ya kene ke jingan pai jong Neymar la kot sya kan lai point r billion video kata dei ka ba Neymar ki fans jong kene ke klub kibriu habar jong ke partai ki page kemut ba Neymar wan baar haga jing bun kibriu ki bapet haga nge cuman pai cu syaka ke klub nangta kemut bankong dei Lionel Messi upoi ki view hadu lai pon san billion kibriu ki bapet haga jing penyasok jongki bat kini ki klub thamai jongki nangta kebalai dei Ronaldo Cristiano Ronaldo haga ba ulet penyasok bat kene ke klub Al Nassr haga Saudi Pro League ha Saudi Arabia ukot saki lai billion katade kecing pun beriu kiba pet ya kecing penyasok thamai jong kini ki players ha bat kini ki klub thamai jongki te parlok kumno pidon ong lor kene keciman pai jong Neymar sha kerila jong soba komen te tanggup ta kubesibun